amena mwikirize amena no gukebwa ngo Imana ishaka ntabwo ari ubwo ku mubiri yaravuze ngo nuko imbere mu mutima kuba umuyuda nyamuyuda umuyuda ngo Imana ishaka umva icyo Imana ishaka bavani itorero rya none si ubukristo bwo kumugaragaro si ubukristo abantu bagomba kuvuga ngo n'abakristo bazinika mu kanisa saba kristo batazi sadaka saba kristo bazabagabo saba kristo babasiba abakristo tudashaka ayimana tegere kaduka jambe nuwe ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6 no 7 Bibiliya ivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaze akiri bugufi munyabyaha nareke ingeso ze ukiranirwa areke ejo yibwira agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe amen. Turangirize mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 n'umurongo wa 18 wa 19 uwo murongo wonyine gusa. Bibiliya yavuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana amen. Bibiliya yavuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana amen. Twongeye kandi kunezerwa ubwo kuba hano uyu mugoroba. Imana yabikoze ntabwo icubahiro kubwo kubonana namwe mwese abo twari tumaze iminsi tutabonana abo twari dukumbuye. Imana yabikoze ntabwo icubahiro kubera ko tubonanye. Ndabizi neza ko hari icyo Imana izikora. Bijya Bibiliya ivuga ngo kuko icuma kizaga icyazi kindi. N'abasenga Imana iyo bahuye abangana gutya hari kizaga gihinduka kinini mu mitima y'abakunda Imana. Titwohurira ubusa, titwoteranira ubusa. Nicyo gituma umwanditsi yavuze ngo ntabwo n'intare ngo iza yivugira mu ishamba ubusa. Ni ukuvuga ko iyo duteranye ntabwo ari ugupfa guterana gusa. Hari icyo imitima yacu yakira abantu bagataha bafite izindi mbaraga nsha mu maso y'Imana. Iyo urebye iyo umuntu yanezerewe akenshi niho abantu bazafata indi myanzuro. Umuntu yanezerwa kumva afashe izindi ngamba akavuga ngo ngiye gukora kino. Mwebwe nta bantu ntibiza yiba ku bantu ngo nimunezerwa umutima ukubwira ngo none usohoka hano uramukora amafungo. Uzamuvuga ati ahubwo none nishika simfungura uyu mugoroba. Gusa kubera ko umubiri ugoye tuza tugenda tunanirwa uko twadutera intambwe tuja mu ngo umubiri ukagenda uturemerera utunaniza ariko atari ko twari twabipanze tukiri mu materaniro. Ariko 80% cyangwa 50% basi hari izisohoza ico yavuze. Bishaka kuvuga ko amateraniro
atazapfa ubusa ku bantu bose, hari icyo azagaba azatanga ku mitima y'abantu bashaka Imana. None rero iyo duteranye, iyo tugize umugisha, yaba ko ari tunabonye ahandi twoteranira n'ejo na kabiri na gatatu tugeze niyinga, ntihobura abantu byibuze ku munsi umwe, uwundi munsi hakira uwundi munsi umwe, twogira Imana mwiyinga batanu bakakira imbaraga z'Imana, ntabwo Imana itabatugiriye. Amen. Ni ukuvuga ko iyo tugize umugisha rero tugahura bingana gutya, hari icyo Imana izikora mu mitima yacu. Ndishimye kubwo kubabona, nejejwe no kubana namwe. Imana ibaheze umugisha. Tarinze mvuga ngo naka mpereye aha hebe nohera naha, nogira abo mbona nari nkumbuye impande zose, ariko Imana ishimwe kuko twabonanye. Twaganiriye amagambo menshi uhereye kuwa gatanu. Twavuze impamvu itumwa muri zimwe zituma tubwiriza, ko ari ukugira ngo turebe abo duhumura amaso. Igituma ivuga ubutumwa rivugwa, ko ari ukugira ngo rihumura amaso y'abantu bahumye. Aho Paulo yari ko yiregura kwa Agripa avuga ngo mvuko amagambo yambwiye, icyo Imana yambwiye, maze kubonekerwa n'umuco, maze kuvirwa n'umuco ngurutu w'izuba, kandi muri uwo muco numva mwijwe rimbwira icyo ngomba kuzakora, kandi rirambwira ngo ngende mbwiriza abantu, kiza abantu ngo aba tuvukana n'abanyamahanga, mbakize ubuhumyi, nindangiza kubahumura ngo mbahembure. Amen. Bumva ijambo ry'Imana, nibarangiza kuryumva ngo bahumuke, nibarangiza guhumuka ngo bahembuke, nibarangiza guhembuka ngo bahinduke, nibamara guhinduka ngo bazaraganwe n'abera bizeye izina ry'Imana, ibyo bazararwa baje mu murage w'abandi bana b'Imana, ibyo bazararwa. Amena. Amosi abwira ubwoko bwawe, twavuze ko Yesaya yahanuye mu gihe kimwe na Amosi na Hoseya, sinzi na Mika, ngira ngo bari abahanuzi bane bari ko bahanurira Yuda na Isirayeli. Zari ibihe bigoye, impamvu Imana yari kubatuma kubahanurira zari ibihe byo kunanirwa, zari ibihe byo gutotezwa. Ashuri Imana yari yayitijije imbaraga, irayibwira ngo genda uzubakubita, ubamanure, ubakubite. Mwibuke Bibiliya ukundi zivuga, yaje kubihindura, iza kuvuga ko Koreshi Kuro ari wigize umugaragu w'Imana wo kuzuza icyo yari yaravuze. Hesaya yari kuhanurira ubwoko bw'Imana, Imana ikamubwira ngo bahanurire ngo bazagenda, ariko nyuma y'imyaka myinshi bazagaruka, kandi muri bo ngo Imana izasubira ihembura ubwoko bwayo, ngo izazana Masiya ngo uvuye mu bwoko bwa Isirayeli, ngo azaza ari umuco uvuye abanyamahanga. Tibyari kureka kugira ngo bagume mu bunyage, Imana ngo ireke kugarura ubwoko bwayo kugira ngo isezerano rya Masiya ribeho. Amena. Nico gituma ari kwanura abwira abari mu bunyaga, akababwira ngo mugarukire Uwiteka, umuntu wese ngo agarukire Uwiteka, kandi ngo azamubabarira. Amen. Azamubabarira. Mwica 40 hafi n'icenda, aho Yesaya ari kwanura ngo abaza ubwoko bwa Isirayeli, arababwira ngo se hari uwompa urwandiko nigeze mpeza nyoko bwo kumusenda kugira ngo mwirukane, mwararubonye urwa namuhaye kugira ngo mbe naratandukanye namwe abandi atoya, ngo Imana irababwira ngo nzosohoza icyo navuze, nzabajana nimbara mbagarure. Ngo abantu bakavuga ngo ntibishoboka, mu gice cya 49 bakavuga batoya, ibyo uvuze sinzi ko bizakunda kuko twarajana. Ngo se umva ukuntu Bibiliya yanje yambwiye, ngo se abanyazwe ngo bazabongera kandi bakagaruka. Imana ikavuga ngo nzabisohoza, nzabyuzuza, nzagarura abajanywe iminyago, kandi nimara kubagarura ngo nzabakomeza, nzabagira abagaragu banje, nzongera mbakuyakuye. 29 y'ubuhanuzi bwa Yeremiya. Amena. Kiransoze. Aho Imana ari kwimubwira ibwira Yeremiya ngo bahanurire ubabwire ko nzongera kubakundwa akaza. Mu gice cya 3 aho ari kwibwira Yeremiya ngo babwire ngo nibagaruke bave bareke gusubira inyuma, babwire bagarukira Imana.
Bibiliya yatubwiye amagambo meza. Petero na Yohana bageze ku rusengero rwitwa Rwiza, ngo bahasanga umuntu wari waravutse ari impumyi. Barangije kumusanga ari waravutse n'impumyi, ngo yicara, ngo yitegereje kugira ngo arebe nimba bogira icyo bamumarira. Muvuga ngo amena. Akibatumbiriye, Bibiliya yaje yambwiye amagambo abiri. Petero ngo amubwira amagambo, aramubwira ngo udutumbire, kandi ukudutumbira icyo dufite turakiguheza. Semeni amena. Udutumbire turaguheza icyo ushaka. Ngo iyo mpumyi yarizeye kuko ngo bari buze kumuheza ifeza, bakabaheza ifaranga, ngo agatahana amafaranga. Petero ngo aramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Ngo arahaguruka agenda. Ngo bagitangaye abari bamuzi ko ari impumyi, ngo babona ahagararanye nabo, ngo abantu bose baratangara. Ngo araba ngo sabigenze gute? Uyu si wa wundi twatuzi sabiriza hano hanze. Petero ngo ahagarara imbere yabo, ngo arababwira ngo mwitangara. Semeni amena. Mwitangazwa n'ibi mubonye. Wa wundi mwishe umunsi yari yacira urubanza ngo n'abatambyi, abacamanza bagaca urubanza, ngo barangize guca urubanza, ngo bakavuga ngo nabohorwe. Ariko mwebwe ngo muranga, muravuga ngo ntabohorwe, ahubwo manikwe, ngo musaba ko bagomba kubabohera igisambo Baraba, ngo rangize ngo uwo nguwo rapfa. Semeni amen. Kandi Bibiliya iravuga ngo ibyari byaravuzwe n'abahanuzi bakera byagombaga gusora. Ibyo byari byaravuzwe kurinde, ngo byari byaravuzwe kuko ngo agomba kuzababazwa, ngo ariko nyuma yago kazazuka, ngo birasohora. Ngo muramwica arapfa, ngo amare gupfa arazuka. Semeni amen. Ngo wari ufite ubwiza arazuka. Ngo ni wowe duhaye izo mbaraga. Mwitangazwa ngo nibyabaye, ngo aje kurangiza arababwira ngo nuko mwihane kandi muhindukire, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Ngo iminsi yo guhembuka, ngo ibone uburyo ibaza kiturutse ku mwami Imana. Nuko bavandi ababasha mu ijuru, abo dusangira urugendo kuja mu ijuru, nimwihane kugira ngo iminsi yo guhemburwa, ngo ibone uburyo ibaza kituruka ku mwami Imana. Semeni amen. Umuntu wese muri mwe yihane, yitandukanye n'icyaha, kandi kimuraga cyose mu butumwa bwiza bw'amatara kuntu bwambwiye. Harabuze ngo nuko mwitandukanye n'ubarega, ubarega arabacira umucamanza, ngo umucamanza akabashira umusirikare, ngo umusirikare akabashira mu nzu y'imbohe. Semeni amen. Hari uzuturaga mu gitondo akaturaga na nimugoroba, azaza mu gitondo akakubwira ibyawe, aza kubwira uri mu bandi bantu, akakubwira uri wenyine, ntaza guhisha, ntaza atinya, azabwira abantu bose, akababwira iby'ibyaha byabo, akababwira ibyo gukiranuka. Umva Yohana ukuntu yavuze. Yohana yaravuze ngo umwuka wera neza ngo azemeza abantu iby'icyaha, azabafasha bemeza iby'icyaha, azababwira ibyo kuza kwa Kristo, azababwira iby'amasiya, azababwira iby'amateka, ngo kuko umwami w'umwijima ngo aciriweho iteka. Imana ibafashe, Imana ibaganze. Amen. Bwana asifiwe. Tugire gutya, turongera pasiteri. Nibagarura icyo gitabo, ariko mbere y'uko agaruka, oyaye tiducisha igisirimba. Bwana asifiwe. Barasenga, nibamara gusenga asubira ahaguruke, iyo nyigisho ayikorere conclusion. Yarageze muri development, abantu bari mbonye Yesu. Bizima senga. Uwera wa Isiraheli, uri umuhamya wacu waduhamirije uburyo wazutse igorigota ku musaraba, bituma Uwiteka imitima yacu inezerwa irishima. Mu izina rya Yesu, uri umunyembaraga, uri umunyentwari mu ntambara, uje uturwanirira mu bihe byose. Ijambo ryawe ni rikuru, ijambo ryawe data ni inkota ikebera mu bwiyombi, kandi ijambo ryawe data ni isabune, kandi ijambo ryawe data riradukuza rikatugeza ku rugero rwiza, kuko Uwiteka ingabo Mana ubishaka. Urakoze kuko ubikoze ku izina rya Yesu. Amen. Asandiwe. Edilas. Stampreya de largo. Wobe wa jenasianga. Tantinde atu ploya to flya jinide.
senine nguluya bo apulo senjela nine de grofeasi mno adea skalwaya shalide ninde bafo ewo domblo ya kukulo jawanga katipela bitofuto yasi kuba magambo ya Biblia semeni amena nayo ngayo bavandi ai banyashuri bagaza batubwira ngo ibutare ngo wabaye umugabo wari umusazi ngo agenda abwira abantu ngo ijambo rimwe ku munyabwenge rihagije ijambo rimwe ku munyabwenge bari hagije semeni amena ngiki cyo Isaya ashaka kuvuga ku bantu ko ari kubabwira guhinduka ko mu mutima akababwira ngo mwihane nubwo mwahuye n'ibibagaragaza byinshi nubwo mwahuye n'akaga gakomeye nubwo mwahuye n'ibiteye ubwoba byinshi ariko nimwihane muhindukire ngo mubabarirwe ibyaha byanyu bihanagurwe amena muntu wese ngo yegare Imana cyo gituma Paulo yanditse aravuga ngo mwikira mwiyamburiye bizingiraho n'ibyaha bibasha kubizingiraho vuba amena mwiyambure igisa n'icyaha cyose ngo nibibizingiraho vuba isi ya none ni isi iremereye imitima y'abera n'abantu batakibwirwa kureka icyaha ababananiza rubanda ababananiza itorero n'abimbaririya iriya kuri rutari imbaririya ese ubundi kanisa ryerekeye yewe ikanisa ryerekeye nigashaka kundu kanisa ryerekeye nayo imbere cyangwa imbere n'iriya imbere n'iriya tawuzwa n'induzi imbere yo mu kanisa siko twakiraniye gusa gutya yego kugira ngo turebe umuntu ugiye kutubwira ijambo uwavuga ngo duhindure muvuga butumwa buzaturukano zokunda kandi bikaba none w'abantu rimwe na rimwe semeni yamena haleluya twe tukibwira ko abishaye imbere ari bo bakomeye umva Paulo kuntu yandika itorero ry'i Roma amena yarababwiye ngo umuyuda nyamuyuda no gukebwa nyagukebwa ngo si umuyuda wo ku ruhu gusa amena mwikirize amena no gukebwa ngo Imana ishaka ntabwo ari ubwo ku mubiri yaravuze ngo nuko imbere mu mutima kuba umuyuda nyamuyuda umuyuda ngo Imana ishaka umva icyo Imana ishaka bavani itorero rya none si ubukirisitu bwo ku mugaragaro si ubukirisitu abantu bagomba kuvuga ngo n'abakirisitu bazi mu kanisa si abakirisitu batazi sadaka si abakirisitu bazi abagabo si abakirisitu bose b'abakirisitu datashaka ayo mana we utegereka tukajambo yemewe gukabwa imbere ku mutima abayuda surukoba nibwo ari bwabwira itorero akarabwira ngo surukoba umve guhinduka Imana ishaka so kwitukuza kuri kw'Imana Imana we cyangwa nk'umuntu bigaragara ko yavuye mu giturage yahindutse asigaye yambara ukundi kuntu abantu badatekereza Imana ishaka ngo mwihane ibyaha byanyu bihanagurwe mwikirize amen mwambiza nk'abagiye gufana akabumbu muvuge amena witonde muvuge amena yayende Mana yo mwijuru we muzi kintu nasengeye mu kandi kanya Imana idukure mu mubare w'uruzaro rwananiwe muzi kintu kire mu kubabaza nuko Imana iri mu kwitegereza ikanisa rya none ikabona turananiwe
ariko twamera tukabyina twese Mana yo mwiriwe udukwize mu rubyaro rw'abananiwe none tanda ekela tayele landa tatayele andiwa luanga ekele agatinga separi wadala dilanga safola natitenga kasimela tanga ekele landa ile kuduwa semela lwe iyo yatoka kasinela te hallelujah awadanga kasimela duwatefela atinga kwasinga kotaja nawe watepula yaseme bua nyanga keje ninge tukwa katinjile polwa sianga ketela ndela ndanji nyini nyiwirira manje wakalande nyewe chenene chichini ndani bawelela yijele lanje witi tunyu wi wanje welela tata tangila jele juwisi ni mini inyanga ko sumoya mbuchimani shaka we hayimana yanje we mikirize amen tidushaka umubare mu kanisa ntabwo ari umubare mu kanisa dukeneye Jose ngo hamaze kubanga ibihumbi 3 umugabo umwe yaravuze ngo azasuguzugura abana ngo kubera ko barusha abakristo wabatije ngo ararusha abana abakristo akazasigara avuga ngo ni ufata ijambo imbereyemo oya yajyanye magagura ngo afatira abana abafatira imyanzuro ngo ararusha abakristo wabatije ariko man no ndi mukuni yasekwa nanesekwa ngakumbura usari ejo undi narakumbuye muruko nifa kumbura firiko ariko ma narako nuba no mubwira kundi torero ryaraye Imana we ndamukumbura kazamuru kuvuga kabura uko nitwara ariko Filipo yagende yemewe mwikirize amen kidukana y'umubare tiyakenewe abantu benshi mu kanisa hakenewe umwe gusa yemewe nubukenewe none ngo tumenye ko ari umukene nuwihanye uzakwera ikweri nuwihanye Bibiri iravuga ngo hahirwa ngo wari w'ibyaha byose maze ngo ibishumura bye bigatwikirwa sifa kwa Mungu ayewe na playa sindi tandela kakaya kila nda tata tangu watepali sangolo yini kilingi kekalo ngake telo sangolo hakunda nezerewe ma asante kwa mani bagire neza mani bagure abantu bihana ingoma abantu tureke kureba kubigaragara nyina wa roba turi abantu bareke kureba kubigaragara no kubera kubigaragara nyina wa mare abantu ntibazamenya upuse utabonye ko nashize uyu muswara hano mwomenya ico nifubikiyeho notega mbaboko ntikitibuke mwomenya ko kirimo haho ubukristo bwo kugaragara hanze ubungu Satani mukubwira abantu ko bagomba kudasubira inyuma ngo bandi babimenye nabuzuje imbere iri imbere ntibakazabimenya ko wananiwe ese wowe niwe wananiwe wenyine abandi ntibazamukumira ko naratangaje nijo gituma wa mugore yavuze ngo se nguriya ko ari we baboneye wenyine ngo si we baboneye ngo se wanaka si we baboneye ise wanaka yabaye kimwa abagore muri mugwishira mugashira n'ibyabereye ku kanisa hafi ikanisa mukabihishira abagabo bagahishira ndari mugutangara semene amen ruga nakwegereje data president mitwariti wacu Imana bazungusha data kandi Imana yumva icifuzo ufite ngo batiga ikava ngo ndabarimbura ndabamara Nisho gituma ariko babaza ngo se muzi cyatumye mbana namwe muri mu nzira yo mu butayu simba heze ico mujya ntimubibure amahuzu ntasaze amapataro ntasaze ibirato ntibisaze ikaba ngo nzabana namwe nzabagira neza nzabacungura nzababa bugufi ariko ico nshaka sikinyi ndashaka ko mukiranuka ko mutima mukababazima imbere y'Imana Imana ari gushaka gucungura ikaba ngo nzabagira neza ariko ico ndashaka umutima imbere yuko muhinduka inyuma Amwenda ngokasima da dio flash na kasine boya. Hapinde wanga kama tu basi mbati paride. Tango tumba ya sima di waya tefla. Ngoya kaka sinya changa chitemba ngali.
Sifa kwa Mungu. Imana ishaka iki? Si bitambo. Si bitambo. Biblia igiswahili yambwiye ngo yambwiye ngo Mungu hataki hata zabihu. Ntashaka sadaka. Ntashaka iki? Si bitambo ashaka. Ngo ashaka imbere. Yari kuvuga ngo sinshaka. Si bigaragara ashaka mana. Ndashaka ko mwebwe mukiranuka imbere. Kumutima imbere. Na. Mukiranuka imbere. Imbere kumutima. Ngara Imana. Itariza bini muzi siku ndiri mukobesha. Ngo mwambare nkabisi. Kandi ko rero kabira abantu. Mugende nkabo umwami. Mumunezeze muri byose. Mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Nimurangiza ngwe kumenya Imana. Mugende nkabande kinama. Mugende nkabo umwami. Hapana kugenda kabisi. Rego no mugende nkabo umwami. Kandi ngo nimurangize mumunezeze muri byose. Kandi ngo nimurangize kunezeza muri byose. Mwunguka kuyimenya. Kandi ngo nimurangize mwere imbuto z'imirimo myiza yose. Asante sana. Hadi wadamastewa. Tanda lela so. Ukakwiriye banda mu mwami. Kandi ngo nimurangize Kai. mwere imbuto z'imirimo myiza. Imbuto z'imirimo myiza. Abantu birane. Bitaro kuyana ko kukanwa. Kuyana ko mu mutima bavandi. Torogi Imana. Kuyana ko mu mutima. Nichimana izishaka. Tizishaka. Ibitambo bigaragara inyuma y'abantu. Usikora abantu ngo bari mukamafatwa. Akamafatwa nkuko k'umwana. Kuko uteruye uyu mwana. Ngo ntakaza koza amaguru hasi. Ngo niwe ugira sadaka nyinshi. Uyu twomureka tawoza wishura sale. Hebe niyo bomenya kuko yasinze. Ishana. Mvukuntu bire yanje yarambwiye ngo hazabona ishana. Mucicaka ni kucumanuza bwa Isaya. Yarebuze ngo hazabona ishana. Ngo abantu bahindura ibibi ngo bakabihindura ibyiza. Abantu bafata ibitari byo akazoshira imbere. Abantu batekereza ko cyaha umuntu azakora ahubwo bakaba batekereza ku mupfu. Abantu bakaba batekereza ku kintu umuntu agira hanze. Namara akavuga ati bakaba kuriya mu murebe ni utubesheje atari Imana sizibeshe kanisa. Mana yo mwijuru mubuku umutima ari kubwira bo. Umutima ari kubwira kareko. Aho kubwira 700 hata kiranutse kamari n'ijana rirahagije. Kuno mugi. Ariko mbere y'Imana sikugira ngo dore Imana izushaka. Yaravuze ngo nimwirimbisha inyuma. Ngo murimbishe inyuma. Umurimbo ntukaza ubinyuma. Umunsi wa kemwe seze umwana umwe nabonye mu rugo rwanje. Hari umukobwa wanje nabonye twateranye mu gitondo. Ufite agakwafe keza hano nta n'ugucya n'agasatsi hano. Ari ngaha kandi n'umugore. Afite nk'akantu k'agakwafe namubonye mama. Keza. Ariko ukuntu Bibiliya ari kwivuga ku bagore barimbishije umusatsi we. Yego barimbisha ngo ivuga ngo ni murimba. Ngo bikaza bibi byo kurimba inyuma. Ngo biza bibi imbere ku mutima. Niyitegereza barinze ngo isange nawe wararinze. Niyitegereza batararinze igasanga utararinze kandi warabosha umusatsi. Ifaranga 10,000 byo kuta umusatsi. Ariko warangiza ngo ugasanga imbere y'Imana. Umurimo ngo tukaza ubi inyuma. Uzubi imbere. Kuko Imana icyo ishaka ndakunini. Cyo uzi Imana ishaka. Ishaka imyambarire. Ishaka umutima. Ariko ndatangaye. Abantu benshi barimo kwibwira ngo nibagenda bagahindura. Ashaka uturatomagana 100. Azagenda. Kugiye kwirupanga. Akibwira ngo yobibwira abandi bantu. Cyangwa pastor munyandika ikoti naje. Cyangwa pastor dushira ngo dusaba twinshi. None umugabo mwe ngo yaravuze ngo bamusengera ariko ni bamusengera no. Ngo arebe kwigira ikindi grade bamusengeraho. Fatasi ninki y'abakerubi. Bati musengere ngo abakerubi. Kuko izindi zose baraziyekeje. Kandi nimusha kumpeza intebe. Mwabukaje. Nimuzampeza intebe isa nizi z'abandi. Muzompe nkazitanga. None nizozanisha ahantu.
nibyo ko nduta abandi ariko Mana yo mu ijuru ariko Imana muzamubwira ngo izarebera ku cewo icewo cyo mu kanisa tiza yitegereza nje gituma ndabasha ngo simbere yo mu kanisa niye imbere mu kanisa abari imbere ni bande abari imbere nabihanye hebe niye bari umwana mutoyi ari imbere y'abatihanye bose kuko abatihanye ari inyuma y'abandi bose sifa kwa Mungu ari inyuma y'abandi bose utarihanye inyuma y'abandi bose nibashaka bavuga ngo baza gushora utundi ariko Mana yaje